Ono twari gusaba yaki natega manzi yaki natega mayo ikiriye akora wiki kwa Jumanne na ina kenje no muntu wakabako ati nandiko natega mayo yakabere ogwanja yaki asizimile mukirisato atamenda gacho ndubati cho atamenda na karaba baila iwansi rekaya modeno na togoga mboko le miaka 10 togoga mboko le miaka 10 Mpia mono elio kanjare masiye kama msio kegogi wadi ndo goraiga. Tari bia twala tro wanjani. Egia kabere otwala ete report card ya ito yigas. Numa ete report card. Ndio mwana ajire school. Ukoleta report form. Tari bayo. Wana otwala ete report form ya ito egasoma iga. Echiro ya ito ya nyakura. Teba nge echiro ya ito ya nyakura. Nitukuli alero yaba nandutwalira ono twali gusaba yaki natega manzi yaki natega mayo ikiriye akora wiki kwa Jumanne na indi yaba narekera gachiko yanje yakora umuntu akorete ngatoru umuntu akorete mburu umuntu akorete lina binu akorete suguma chibando na kenje no muntu wakabako ati nandiko natega mayo yakabere ogwanja yaki asizimile mukirisato atamenda gacho ndubati cho atamenda na karaba goiga mwana kenje no muntu wakabako waki na ndo na atera mumaiti na acharinga batenga bono yaya wana njina atera na yanka mu tudu mu misi wano muntu wakabako aya akimenda gacho ali na gasebenga iya na ndo tuanjire tokara wituku ya Jumanne erebuya gosere wewe amangana ndu chiparo jira jibona community tora njengo report bunere kamira na community tora mochiroche asa maskari amana umwako muyumye echireye enda enote baiga litkuri ya Jumanne ndagete mara mitinye toto ndalipo kakanie eba mo wanje echire eroswe echire eroswe defensive yekwe mwana tuanze usangilia kabango wake lakini Tuesday kido wanze ndagete mwalete chinye nenge tulinekena chinji kuchiretwe liso saleta twiwanene abantu besaranste abantu leta na moja kubeka si chombe njibeke sikegaiga niko Tuesday twiwanane mbali kawaja Tuesday jibu wana ntai tutakore bianga no yara ngo tuwa kini akara tu utagoga ndo miaka 10 utagoga president ya Kenya na watu wate abakore botuwa aba go tutu nda yencho karibu ya